Enyuma ho empungi bakaba baziha ebyokurya hamwe na sente ezirayiguriye $3,000 konka ebi bikiza byacendezibwa kandi hati bamwe barikutunga sente nibabaha $110,000 buri kwezi. Ahabw'enshonga egi ekitongore kyatandikirweho empungi ekya Hodari kikatandikaho ihuriro y'okutendeka empungi zirikurenga 200 okuhinga ebituzi. Obutuzi nibutuyambire munonga, ekyokubanza butuyambire kufuna ebyokurya. Hati saa zino tukyaburabura n'emboga nituba tuzine hihi ogendo yihaho kakiro okateka otekatekera abana. Ekindi kituyambire okufuna akasente okuba hano mu kampu kufuna akasente n'ikizibu tubone tufune za UNHCR za World Food Program shonga hati saa zino tuziriho. Abafiji abatayina project nga zino mu butuufu mbeera si nnungi. Abasinga abaana baabwe badropinze out kuba tebakyalina sente. Abalala kale endya olabanga kulya kwa tabu balya bubi bwe balwala beebuuza kutandikirewa kale bali bubi kyesobola okugamba bali bubi nnyo era nnyo. Ababbiine na laboratory y'okukoleramu embibo z'ebituzi. Twayembeka laboratory lab niyo yonka erikuni esaidi z'owitu niyo kusapurayinga abahingi bitu n'abahingi abakuhinga ebyebituzi omuli kyako omu embibo boona nibagiha hati netuyamba okugira ngo abantu tibaza Kampala kugura embibo ate gyema koko kugireeba wagikwata kubi tekwenda so nora kugitransport yakuruga Kampala kuikahanika yabire contaminated kyonka bagiha bakutwara omusini hahari kandi bihamu okusharuragi. Ebintu eby'abantu barikureeba nka kasasiro aba nibyo barikukoresa kuhinga ebituzi. Nituhingisa ebisigarizo eby'ebihingwa nitukozesa ebisusu by'ebitoki tukozesa ebisusu by'omwanyi tukozesa eby'epamba tukozesa eby'ebihimba kandi kurango birya nabyo tutwabinago twimba tutwayeza ebisusu twabikozesa. Ebituzo cyo kubanza ndebite kwetaga umwanya gutari muhango umwanya muke. Ekindi cya kabiri obutuzo obu biumera buri zoba nebe income activities ya buri zoba zono nofuna zono notasa okwerinda okujunda ababiine na dryer ninga shayi barikubyomeseza rero bakakoramo ebintu nk'esano wayini kawa hamwe n'ebindi bingi okwongeraho omutindo. So twiza kongera kubereka tweta value addition mu bintu tukiriho mbituzi twatumaze kwanika ebituzi bitu twiza twihamu ibyo bakweta dry mushroom tukora packet n'ibyo tukoko kugireba twiza twihamu esane ibyo kureba twiza twata ebituzi bitu twongeramo kawa obo omwani tukora cyo tweta ka mushroom coffee okusinga munonga twihamu ikintu cyo bakweta wine. Ebituzi nibabihinga omu nju kandi akatare kabyo karuho obwekiro barikugiguza $1,000. Ntwetagisa kweta abariyo kohona abakwenda kwega nko kuhinga ebituzi egi programu ntwegesa abantu okukora embibo tubegesa ko kuhinga ebituzi tubegesa okusharura twongera tubegesa ko kukoramo ebintu nka kofi obunga tubegesa kukoramu nka porridge kugira ngu nimwe mwayetungura. Gashakwa Philip Murangiro muri Kyegegwa.